Kids zaman now, 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 kids zaman now. Dasar bocah-bocah penerus generasi, belum cukup umur masih bau terasi. Waktu kecil lupa diimunisasi, gedenya udah jadi. Om Swastiastu. Kacida malih sareng titang ring acara Halo Jembrana. Pamirsa pastike sampun uning sanganan tradisional sanganan Bali. Ring Desa Banjar Tengah, wenten krama sane madolan sanganan Bali, sane karing lestariang sanganan khas Bali, khususnya ring daerah Jembrana. Sane mangkin kacunduk sareng sawitran titiang putulan. Inggih Susma, titiang mriki sampun sareng Ibu Nuryana selama sane madolan sanganan Bali. Swastiastu Ibu. Titiang saking acara Halo Jembrana jagi metaken. Kenapa mawinan Ibu memilih wirausaha sanganan Bali? Dari dulu temurun ya. Oh, Ya, saking pidan Ibu ngawit usaha puniki? sudah lama sekitar 5 tahunan ya. Sanganan Bali nanti kemanten Ibu adol. Jojo Injin, segitiga, lak-lak, dan bati, apon-apon, semua nih disebutin nih. Ya, Sumping, bongko, ring dije Ibu biasanya numbas bahan-bahannya nih. di pasar Belateng. Sire sane ngewantu Ibu makarya sanganan. Suami sama ipar. Sapenapi carane mekaryan sanganan Bali puniki, indayan cerita yang indik nih bedik jan Bu. Nggak bisa digini dimaksud di caranya gitu. Segitiga bisa. Dijelasin Ya, lah. jelasin ya. Inggih Susma antuk galahnya nih sampun ngicanin informasi ngenanin indik sanganan Bali, dumugi sanganan sane Ibu adol laris nggih. Nggih, sama-sama. Jangan baca teks. Asa puniki wawancara saring Ibu Nurjana malih ke studio sareng Tiang Ketut Riris. Ainggih pamirsa puniki iwal wawancara sane sampun kalaksanayang oleh reporter Titiang ngenenin indik sanganan Bali. Dening pamirsa kaya nyicipin sanganan Bali, pamirsa presida rawuh kegena Ibu Tutut
Ngadolang reng peken tenten utara tugu jam. Ngiring piar sayang halo jembrana, mangde preside nguningin info jembrana. Tiang ketut riris lan tim halo jembrana mempamit. Om Santi 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 Om. Get